Shubor nakaslem jong unong san hima. Ba anda mentah bangayo akti kadai kita bangayo akti mentah halor kita komplain kadai halor kajing wan jo Amir Shah aka artway tarik artau tarik Januari arja artway dikani jingwan jo Amir Shah telah pelong ya ka Government of Meghalaya lembaga Meghalaya Tourist Development Corporation Banwai kali na benta laispa adu saus-saus teli lawai kali hadin bade wai kali tena gini try kali lipan bisa ki ba ka NEC kampat lili si kafon man ka por ha lipan bisa na po ka transport department ka juba kolong ba kampat lili si kafon na po NEC tikata ka jingum plin jongki ka tolong yang banyara ekta ki saus pa teli kali hadin bangalet layale ada RTI ya po NEC ndai kaba snu komik ba snu kala kalong ba kata ka jinglong jongki 4 yo phone na po NEC ndai ka RTI report ka bangayo na po NEC la pentip sanga ba ka fisal adep ai siapa ka Government of Meghalaya lembaga Commissioner of Transport hadu lak prapu khandai hajar drius pa pratangka ada release ngene bisa Shah ka Government of Meghalaya lembaga transport lembaga Commissioner jong transport tigane kajing syukur bagi jing top jong ka department lembaga transport department kalong ka ka bomla pedang namar ba kini ke beliau bentar nanti bomdon kamai te bapli kala don bok bakawai government namta kane jingwan jong ne Amir Shah apply afsau tarik timta along sistem arnai tam sistem arnai pan yo bisa te hadin balai keli apa transport men ke umba pat ai na ka NEC digani ka RTI bedek penisha ka NEC ada release ya ka bisa ini ka komen dan Meghalaya lembaga transport men ka baksa yang bisa jong gini try kali te hadin magayo RTI tinggal pa ro RTI ka wish po ka transport department banbu jing keli halor ka ne ka jing baksa yang bisa lembaga NEC ka bala release sya ka department te kata di ka ka bangawan mentara sini dan mentara pentip chapi ba kani jing syukur juga ni ka Government of Meghalaya lembaga transport department ya ki beriu ki ba wai kali ai kali syak kali NEC ka baki ba ka NEC ka pa release pisah de kani ka RTI report ka bangiyo menta la de release hadu lak prap kanda hajan drius pa pratangka kani ka jingtip na kinombo kali ko na release don driu banai mensua ikani pisah di kani ka tarik ke bae yang ale da wing RTI sport transport di panmen ni tarik di komersial dia kini untuk di bos ini bagi don lang tu ka besar ta sebelum ta kita kam ban bu iki security le bu di bos bau ki security na ta le bu iki ni VIP ni kita bahak itu po NEC kuno kita amti mereka kamram jong NEC amti bahkan orang kom kami itu saus pak tadi kali tu ada jangkali ba bagi kali kami kam do tak kali